Kinoyalam juga dorbar kisim, lengdo, basan khat arat, sauk sing, saulama, sarikrai, hima khairim, haka khanyo tarik rempang hajar arpusan, kila penlong ya jingbam hun halor ka khairim act. Habayakran sekilat pathai kubor hasilong press club. Uba NM wa plang, basan karat namsha haka juk kapor uderu unong aiktin ka khat arat, ulong bana kalyang kejongki, kisngo persya bat ujor ya kilai teli ki kendon ki badan haka khairim act kita lai tili ki mat ki long kajing pendu no ya ka kerteng rat ya ki khat arat ki badan haka ribhoi haka jakarat ki lapen kala bat pendrit no da ka ba ai kerteng thamai snat rat la pendu e ka bor tre kam jong ki rat ban pet ya ka khandau ka siap ban register khandau bat ban bishar khadar ya kinu ki jingja ka ja jaka hapo karat la pendu ru e ka kerteng jong shibun ki longkur ki badai ki longsan mansan hakirat ki ba hadu mentaru kidang dei ban bat ki kam basan jong kirat uba wa plang ula benrap da kabaya thu ba kum ka kenhun ki lalet ban kerpat chaga district council bat bu ki shithi hau chairman ka district council bat kerpat ya ka office jong u ban penbet biang ya kini ki lai teli ki kendon ki ba kum ka kenhun ka persajur ulaya thu kani ka kenhon kala rai kat ba kim patla ban penbet ya kini kilai tli ki kendon na kalyang jongki kin weng ya ka jinga trelang bat usim ka hima khairim kila rai ru ban sange no hadu menta usnam hajar arpusan ya ka jing ai blang ka ba ki ju ai man ka snem na ka we ka raj la sinyang we u blang li ha ka por le niam pom blang sim hasmit kila rai ru ban kerpat bat kentu ya baro kirang ba snong ban sange no ban ai ya usinyang uban hei syaka hima uba kiju peno man usnam hakapor pomblang bat kila rai ru ban khang sendon ya ka hima khairim ban wan tho trau na kini ki raj ya ka bala jule man usnam ban sop bat ban tap ya ka yeng sat yeng sunon hasmit unong aiktien kani ka kunhon ulaong ki khat arat kila rai ban geng scam triang halor kini ki rai lada usim umla ban penbet ban wengno ya kini lai teli ki kendon ki bala bu ya kini ki rai ha ki jing e jingling a bat jingling khom jingmut ade u ba enel ba plang ade u basan jong bi rai ha rai nam sha dengan hangne ban kren ha ke jeron lang jong kini ki simrai ki lengdorai basan rai na ki khalat li ki raj ko ribo district ki bahak apa kai makharim ki pengikut ki raj sarikrai sauk sing saulama ke ni adon hangne balo idon is in tayam don di lundot na sakra basan ya raj amngar bat kine ki be shong hangne kilayawan nikmat naman laki rai laki kada rai tega juan tene ambe galong ban penpau ya ke jing sapusya ya ke jing bam suya hap ya kane ka khairim aks kaba la penmi katkun kame khalia ka sedet aga khavetri nomor sau bat khamtam kane ke bala tho no ko phis jong ne u langdo ju kora musai ke bala pen kala si tengi sepusya ikine ki lai tuli kendon gawe bala pendu ia ka kerteng rat syari boy ia kine ki kada rat ha jakarai la tho kinlong no tam krisna rat kabar la pendu ya ka potre kam ki ko julong ban pet ya ki kende siap ban air register ban air dulir lane ban lek penbei ya ki ka jama jaka jom ki kirat ban nalur kata la pendur ya sibon ki kerten jom ki longkur ki badai ki longsan jogarai ki bahadu mutar ki basan jogarai ki dam syar jogarai sibun ki meeting na bantagane ban nilayarai ban apil sya ka district council te nilai lebu mentagasni ya kan ka apil au chairman di district council ha kabangi kerpat ban ribas biang ya kini kilai tili kendon
kibangi sebusya. Tengilai rairu ba umpat wen ya kini kita cili kendon kibakta dia ini nginwen mau kaji trelang berusia kai makhirim ya kaji ai belang ya kebali doa man kesnem na kita kira itu ni awai garai awai belang li dengan ada mudah kesnem ngin mai belang syu ba wilayah rairu mata kesnem musim kharim ujub hak yang ni bantu pelang nasi tain ribu jeni apa kini kenarai bantap yang kedua insat maka kedua insat lagi tak pelang manusia dan mentasnya wilayah raya angin nam syak yang musim kharim baunuan pak tok pelang cipigi rai jeni kabalai nilarai ban apil syaki drama sinong barok kibahak upo kami kenarai baginam aisyu ya usnyam menhei na kemudahan nega pomlang sigim nandu modal senen nama arman senen usim wujud poy kerwo baga pomlang kan longa ga kadatal lakarpa ne pikikun diajar pinya pondok senyam ba bila di daerah pemerintah senen nila pusai syakir basnam nila apil syakir basnam bagila kepat nanti bakinam desi bandlum yusnyang ban penpoi syakir negating pombelang